Oh, hallelujah, hallelujah. Imani kunda bayo, Imani kunda bayo. Wewe. Ashikoma mashi, jema era mu mayandi mugwe. Ama episode nazanye mashasha. Nimwireke kushika nga kuri studio. Si ole. Yes, kamata bisu. Kamata bisu. Ona. Niko birachango bro. Niko birachango. Ebesha machine. Niko birachango. Niko birachango moyo utoye. Amigosha mimi. Mimi. Tesa kobe. Ili tutobibona umunsi w'eherezo. Senga abakristo ndazibiri. Oh my God. Nshaka ubugingo. Pasera kubikiba. Pasera smoking. Ifita posti. Tumufasha guseringa. Writinga. Ukominga. Ndabona ko byashitse. Ubona ati niyo bigenda wache kwa mtoto sabuni zikisipo kera kurwanya umubisa shokotokoko papa takataka yama one way balance ini machine oh Nezagira iyi si ni ya shetani yuzuyemwo amadayimoni wapigana Shaka nyereka uko wambuye aho wabishize n'itari birimo byose ini machine si umuntu wirukana niko nacheka ku ishuri nyereka ama-exam aho yashitse ntabi n'itari birimo byose byavuyemo umugabo barandugereza borisomera ababyeyi isomera India, ikasomera Zanzibar, ikasomera Turki, nyerekana wabishize nabi byo wabiga muri Turki muri kuvuga ibyo byo kumenya ibimenya nyereka n'itari birimo byose ntabyo mbona boni yoreshe nushaka kureka umutwa gira ningoga nako mkomora gira ningoga munyakajama Mama toka mako manani kwa wako parabara utapara yereka idani kwa byose ogo kachina la Yesu ona sabi to cha unazani continue rwanda kwa birihenga achira ama ibyo yarudia tuone Pesa kiri kwisi Nuzoja kwa data korera Mbegura zaho bizoherera Hajya mane iratiwe nakubwira ushire mu masinema ucufutika amafoto yanjye yarutsa shirira cyangwa bitirira tabigeze unapira shirira abasambi bitaramenyekana no kubarabara muvuga utanguye uko mu muziki utera imbere nacyo utopfa amapicha ndio muri anniversary ya mkuru wanje wayafuse munyaruza shira mu bintu byacu labiria akuri diamond y'umuko ni diamond ni mara chese ni diamond ni watu bishira mu bintu byacu nishiremo It's on uri mu biki wewe
huyo anakulisha aenda mtamita ifanze jana sasa vangana kulisha na kwa mtamtasha na mama hera na kwa hera wagizi hakuna nenda kutamifisa Mungu kwa Kati wanijile na Diha memoria ya Jasina kwa Diha yansi umukobwa namubwiriye agira akatimike karakumeka n'igiti cy'ikarago cy'ubururu namubwiriye ko namugira ati namubwiriye Ubiriza meleza sinuko ndakugana na amajambo atatu gusa meleza nyamuta murabakira n'uza gutera imbere abana bose batangahanye umve DJ yango baba oya basumereze nyamuta wamidulele mane yani usipaha kama ibituachi umbiritsa inuze imashini yasinamo nanitanichana sipaha uko kwenye mashine yuwawe na wishika wanakukusa ausakuhidana kujirango abana kukwamina wanakuhora nane kumbe muravuye nushakana flash cyane kutoka buto jewe umenge ni spaghetti bana musigo Jesus is Lord. urutwe apa nuko ationde ndabona muteko yewe iyi akakaporo yamukora agafise wewe ibintu biri ngaho bivana miliyoni zitanu Yesu naramunisha ubufekefeke n'ubufekefeke yayitwara kwa nyumba kumi iki ndiri kibura harimo umuriyoni hagena nakoresha Jesus is Lord. Nimeweka fikia mkiwa ona mimi na ndio baba nitakujali kanyango ndani hapo ni video na kuacha wengine nitakuja kuuliza no.